گوش انداختن به ترانه و موسیقی های زنده. رادیوی شهری من با تو، آراستن صحبت صمیمی و هضم شوخی، گذراندن بازی های شوق‌آور و عجایب با چهره‌های شناخته در برنامه صدای آشنا. مراجعت کرده گفتنی هستیم که سند در تقویم 23 январи соли 2019 айнан омадани анҳамин рӯзро бешубҳа гуфта метавонем ки шунавандагон ва сомиёни доимии радиои шаҳри ман интизор мешаванд, зеро ки рӯзи чоршанбе яке аз рӯзҳои беҳтарин ва рӯзест ки айнан дар анҳамин рӯз барномаи мустақими садои ошно пешкаши умма мегардад. Ва дӯстони азиз, фикр мекунам худи ҳозир чун ҳамешагӣ бозам як саволи ба сари шумо давр зада истодааст ки меҳмони имрӯза кӣ бошад. Имрӯз мо метавонем ба кӣ саволҳои худро пешниҳод кунем. Имрӯз мо метавонем аз садои форами кӣ баҳраманд гардем. Албатта аз садои форами нафаре баҳраманд мегардем ки бешубҳа гуфта метавонам имрӯз дар сари кишвар хуб мешиносанд, эътироф менамоянд. Вароси ман бори аввал дида истодам ин нафарро ин қадар нашинохтам, вале ба гуфти худашон Дилноза Каримова ҳастанд. Ассалому алайкум. салому дуруд ба шумо маҳмудхон ва ба ҳамаи шунавандагони радиои шаҳри ман ва барномаи садои ошно. яке аз меҳмонони деринтизортарини мо гӯям иштибоҳ намекунам. ташаккури зиёд. ман ҳам бисёр дер пазмон шуда будам ҳамин рӯзро ки ман дар студияи радиои шаҳри ман бо мухлисон бо шумо як суҳбати озод намоям ки ва ба саволҳояшон посух диҳам. Ташаккур. Ин як саволи анъанавӣ мо гӯям иштибоҳ намекунам. Саволи аввалини мо, таби шумо чӣ гуна аст? таби ман хеле эҷодкорона. таби ман хеле хуб аст, чунки мо ҳозир айнан ҳозир аз ҳамин тамрини сурудҳои ман барои консерт хеста омадам. дар он ҷо навозандагон монданд ва ман дар дилам, ними дилам ҳозир дар ҳамон коҳи рӯдакӣ аст, чунки мо бояд то консерт рӯзҳои ба шумур мондааст, бояд ки аллакай тайёриёмон боз зиёдтар кунему. Дучанду дахчал. албатта ва як консерти тозаи як зеборо ба ҳамин мухлисонам тақдим кунем. Солиёни сол ба ёдҳояшон, ба хотироташон нақш банданд. албатта, иншолло. Хуб, албатта ман ба шумо изҳори сипос менамоям ки вақти пурқимати хешро шумо арзонӣ доштед ва ба студияи мо ташриф овардед. Албатта барои мо боиси ифтихор аст ва умедворам ҳастам ки ин охирон ташрифи шумо дар барномаҳои радиои шаҳри ман не. албатта ин аввалин гӯйман мешавад дар ин студияи нав. Бисёр охирон набошад. албатта мо оле бо солҳои толонӣ бо шумо маҳмудхон ва ба шаҳри ман албатта ҳамкорӣ мекунем. ташаккури бепоён мегӯям. хуб, шунавандагони азизу арҷуманд, албатта саволҳо зиёд аст. Инҷо ман назар меандозам зангҳо бешумор ҳастанд, яъне бисёр нафарон хоҳиши пайваст шудан ба унвони барномаи моро доранд. ман ба сами шумо расонида гуфтанӣ ҳастам ки пас аз чанд лаҳзаи дигар мо даст мезанем ба қабули зангҳои шумони азиз. ҳоло сарроси ман набошед ва ман дониста мехостам ки ман чаро якбора ёдҳо аз рӯҳияи ҳамин моҳҳои охир хуб ҳама хуб хабардор буданд. албатта баъд аз ин задухӯрдҳое ки тақдир ба сари ман рӯбарӯ кард, ман албатта чанд муддат ба саҳна баргашта натавонистам. рӯҳияи ман хеле вазбин буд ва вақте ки мо тасмим гирифтем ки консерт кунем, албатта мо бисёр фикр кардем ки номи консерт бояд ки бо ҳамин ёди гузаштагон бошад. ва албатта дар ин ҷо ёдҳо ман вақте ки дар Тоҷикистон набудам, полисияи мо Қирғизистон, баъдан ба Ҳиндустон, дар он ҷо вақте ки ман будам, ман аз кишвар дур будам, аз мухлисонам дур будам, лекин мухлисони ман, мардуми сарбаланди Тоҷикистон маро ёд карданд
бале. ва албатта маро фаромӯш насохтанд. Ман ҳамин ёд карданҳои инҳоро ҳеҷ вақт фаромӯш нахоҳам кард. Дар ҳамин ду калимаи ёдҳо бисёр чизро дар бар мегирад. ёд кардани мухлисонамро, ёд кардани азизонамонро ва пазмон шудани мухлисони азизи ман дар саҳнаро. вақте ки мо бо Зайниддин Каримов бародарам, бо Муиддинҷон Музаффарикӣ ва ё режиссёри концерти мо ҳастанд, ба як хулосае омадем ки концерт бояд ки ҳамин рӯҳияи даруни маро дар ҳамин саҳна ба мухлисонам нишон диҳад. бобати он мушкилие ки сари шумо омад мо бисёр ҳарф задане нестем, яъне аниқтараш намехоҳем рӯҳияи шуморо паст гардонем. танҳо як чиро донистан мехостам, чун мегӯянд вақте ки гурусна мондем ҳатман ба қадри нон мерасем. вақте ки мушкилӣ ба сари мо омад мо ба қадри хушбахтӣ мерасем. ана ҳамон маврид шумо дарк кардед ки дар атрофи шумо чӣ гуна инсонҳо ҷамъ омаданд. ба худ мегуфтанд гӯё Дилнозахон, ман дӯсти ту, ман дугонаи беҳтарини ту, ман инсони беҳтарин ҳастам, ҳамеша ман ғамхор ҳастам, ман ҳамеша дар бари ту ҳастам. маҳмудхон, шумо ҳозир як саволе додед ки ҳамин мавзӯъ дар дили ман буду, лекин ягон кас соли напурсида буд. вақте ки ман ба ҳамин мушкилиҳо афтодам, он нафароне ки ман онҳоро дӯст ҳисоб мекардам, интавр набудааст. лекин боз ҳам барои ман як инсонҳо буданд ки мо умуман интизорашон ҳам набудем ва ин хел чӣ мегӯяд, ҳар рӯз вона мехӯрдем, гап намезадем. мумкин ки ягон сол ба ягон ҷо рӯбарӯ шавем, дар ягон чорабини давлатӣ як салом алейк када мемондем. маҳз ҳамон инсонҳо, ҳамон шахсон маро беҳад дастгирӣ карданд ва ман боз ҳам ба қудрати худованд қоил шудам ки чӣ қадар дар ин рӯзҳои вазбин, чӣ қадар тамоми ҳамин халқи Тоҷикистон дар тамоми дунё менавистанд, ҳамдардӣ мекарданд, ё ин ки суханҳои чӣ мегуфтанд, дилбардорӣ мекарданд ва ҳамаи он мегуфтанд ки ҷои шумо саҳна, шумо бояд ба саҳна баргардед. хуб фаҳмидам ки дар атрофи ман ки аст. дар атрофи ман аввал оилаи ман аст. падарам, хоям Зайниддинҷон, Гулнора хоҳарам, Алишер додарам, бо дӯстони азизи мо Муҳиддин Музаффар ки ҳамин тамоми корҳоро бисёр ба анҷом расонидан. маҳз муҳаббати ҳаминҳо ба ман қувват дод ки мисол ман боз ба тақдир тан дода аз пайи кор шавам ва муҳимаш ин ки ман орзуи модарамро амалӣ гардонда истодам. ман таманно мекунам ки бигзор на танҳо дар атрофи Дилноза Каримова орзуи онро мекунем ки бигзор дар атрофи ҳамагон фақат инсонҳои содиқ бошанд. ба шумо хоҳони он ҳастем ки бигзор то охир фақат хурсандӣ ҳамроҳатон бошад, шуморо ҳеҷ гоҳ тарк насозад ва шуморо дучанду дашанд дӯст дорад. ташаккур зиёд маҳмудхон. ман мехостам ки ин рӯзҳои вазбин ба сари яктаман нафтодааст. бисёр шахсоне мешиносам ки ҳамин рӯзҳоро гузаштаанд, лекин мо барои ёди онҳо бояд зиндагӣ кунем. мо барои онҳо вақте ки гузаштагон он вақт ором мешаванд, вақте ки мо дар ин ҷо хушбахт бошем. ҳамин чизро худ дарк кардам. албатта ман шуморо медонам ҳамчун як бонуи ҳунарманде ки ё мардуми хуҷанд мегӯянд хушчақчақ, яъне ки ҳамеша табаш болидааст. ман хоҳони он ҳастам ки ҳамеша анамин хушчақчақӣ, яъне таби болида бо шумо бошад. хуб, мо даст мекашем аз мавзӯе ки аллакай гуфта гузаштем. ҳамин баъд фақат шӯхӣ, ҳазл ва бояд ки тавониста бошем таби шунавандагони азизу арҷмандро дучанду дачанд болидатар гардонем. ин қадар суҳбат кардем. медонед шунавандагони мо якчиро пазмон шуда истодан. афсус ки пайваст шуда натавониста. фикр мекунам анамин саволро ҳатман пешнӯ кай лаҳзаи суруд сароидан фаро мерасад. бисёрам хоҳиш мекардам агар ягон таронаҳои нави шумо бошад пешкаши мухлисон гардонем ба таври зинда ва илова бар ин инҷо акои азизи мо Фарҳодҷон ба студии мо ташриф оварда. ман шуморо низ хуш омадед мегӯям ва аз ҳунарнамоии шумо низ мо имрӯз баҳраманд мегардем. آن سیبی تو دادهی به بویش مستم آن قول تویی آن قول تو کردهی به عهدش هستم آن قول تویی آن قول تو کردهی پشیمان نشوی من بنده به چشمان خمارت هستم
از روی توی از روی تو میگردم منم گردم از لبی تو میگردم زبان بلبل روی تن ندیدم موی تن ندیدم چشم تن ندیدم ای زبان بلبل روی تن ندیدم موی تن ندیدم چشم تن ندیدم ای زبان بلبل یک چیز به خاطرم میاد. خب چی باشد؟ این سرودهای 1925 سی من همین سرودها لیکن که با دور حاضره ما عصر 21 بسیار راست میبید. روی تن ندیدم موی تن ندیدم چشم تن ندیدم ای زبان بلبل تلفن کردی همه بهترین صحبتی عاشقان وایبر نه یادگیرش نمیدونی که زبان بلبل زبان بلبل بهترین فکر کردید. خب مبادا انکنون اجازت میدین ما دو سه زنگ‌ها رو قبول کنیم. فکر میکنم میترسم نه نترسید. من مراجعت کرده گفتنی هستم که شنوندگان عزیز و ارجمند سوال‌های شما به نوبت گرفته میشد، همون سوال‌هایی که نظر نمیاندازیم با سال‌های قبلی. فقط سوال‌های شما وابستگی داشته باشد با سال 2019 با حیات منبعده دینوزا کریمова. السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. همیشه برای مخلصانتون اصلا کنسرت یکم رایگان بلیط گرفتم ممکن یا نه؟ برای مخلصان اشریاتون. خب تشکر برای پیشنهادی سوال. من همین سوالتون به مخلصی عزیز یک پاسخ میتیم جواب میتیم که کنسرت ما این کنسرت دیر انتظار است و قسمی و همین مبلغ کنسرت خیریوی است برای کودکای ناسالم. حتی که خویشاوندان نزدیک من هم بلیط خریدند که و میدونند که همین پول من برای یک تبابت یک فرزند یک اویله ممکن یک سهمی من است گفته. برای همین هم با دیدم رایگان شد چون که وها اکن پدر مادر ندارن. یک شماره معین حتی نوازندگان هم با چیپته نوازندگان حتی برای خویشاوندانشون چیپته خریده در آمدند که این هم یک سهم خودشون برای خیریه کردن. قبول میکنیم زنگ دیگر رو مرمت. السلام علیکم. آقای دینوزا خوش آمدید به برنامه. تشکر زیاد. یک سرودی نوتون زمزمه کنید، یک سوست خوندگی کن. سوست آهسته مخصوصا برای شمایان عزیز با طور زنده دینوزا کریمова ترانه نوبتی خویش رو پیشنهاد میکند. گوش میاندازیم. هر کجا نظر بدوزم صورتی دیگر نبینم پیشی چشمی من تو باشی زی تو بهتری نبینم هر کجا نظر بدوزم صورتی دیگر نبینم پیشی چشمی من تو باشی زی تو بهتری نبینم آتش با دل نهادی آتشینم دل بروی من نهادی بهترینم آتش با دل نهادی آتشینم دل بروی من کشودی اولینم آخرینم برای دست داشته ها. قبول میکنیم زنگ دیگر رو. الو السلام علیکم. السلام علیکم. سپاس از آن شما هم بگذار چنین باشد. تشکر. من دینوزا کریمova رو با رادیوی شهری من خوش آمدید میگم و آنقدر قله های ایجادی بلند دارم. تشکر زیاد. هیچ وقت افتاده نشوم. یک سرودی
بعد به 12 سال انتظاری به خواندگی هم میخواندن خیلی خوب میشه. خب تشکر. امروز فقط سرود خوانیم. فقط بیاید این طور میکنیم. تشکر. خوش شما رو شنونده عزیز با این نوبت میگیریم. البته پس از چند لحظه دیگر اینجا همه سرود درخواست کرده استادن با اون خاطر که سرود خونی هم یک رنگ دیگر با یک پیشنهاد دیگر باشد. بیاید یک بازی عجیب میگذارونیم. بیاید. من با شما کلمه میگم. شما نه حیران نشوید. یک بار ترس و عروس فرا گرفت. من با شما کلمه پیشنهاد میکنم شما وابسته به آن همون کلمه سرود میسرید. مثلا چگونه آغازش یعنی با آن همون کلمه باشد. مثلا چگونه حقیقت نام آثار حقیقت نام میخواند. فکر میکنم زید نیستید. آماده هستید؟ کنی. خب کلمه ها چگونه باشند گوید ما وای همه کلمه ها میگوید 38 نه 38 گویم اینقدر همه رو در حیرت نگذارید 35 تا رفتیم کلمه اولین باغ را قویسن قدم بلبل خانه لیلیلی انا گفتم اینش قبوله؟ اینش قبول نمیدونم این سرود با فکرم خودی حاضر ایجاد شد. خوش کلمه نوبتی 4 دویم کلمه کنم میشه از می 64 60 کندی منو به ابر باش بسته کردی 4 باقی بالا چندار بلنده 4 باقی بالا چندار بلنده لبانی یارم شیرین جان نبا تو قنده. پیشنهاد میکنیم کلمه نوبتی رو دشمن. این همین دشمن کلمه‌ش شما هم غالب جان به یادم میاد. دشمن بیچاره‌ام زنده باش. میدونید بعضا این سخنی شما رو هر گونه فکر کردم ممکن همین کلمه دشمن رو شنوم غالب جان به خاطر گویا اینکه دشمن من غالب باشه یا من نه غالب جان رو خیلی دوست می‌دارم حرمتشون میکنم بسیار شخصی دلشون بزرگ این غالب جان. بله شخصا همین انسان با من دیگر وای دارم لیکن سرودشون به یادم میاد با خب تریتوریا یومر باز یک شوخی کردگی بودن که از نام قینا از نام وای قینا کیل نجمه میگه که وای کیلینی بیچاره ای من زنده باش من به قصد تو حالی نمیمورم. خب کلمه نوبتی شفتالو. اما کدام نمودی ترمیم رو دوست میدارید؟ من سیب رو دوست میدارم. سیب. نگی شفتالوی کل رو دوست میدارم. پس ابا یک سراینده عجیب داریم که نسبتی پخته رسیدن شفتالو خبر دادن. با نزدیکی. ده؟ بله. من کمک از همین صحنه صنعت فرهنگ دور بودم. خب برای همین دیگه موضوع بگذاریم. سرود کی مونی شفتالو؟ از اون غلامجو میردادویف. شفتالو پخته است اوش همه اشخوبه خبر دادن که شفتالو پخته است رفته خریدون گفته با فکران کدام شفتالو پس که کانترکت داشتن اسپانسر شدی سرپرست. محمود خان شما با یک تا سوالم هست. خب مرحمت شما راهی برنامه و من مهمان. خب شما رو گوش میکنم. شما رو از برنامه یک روز یک شخص خوب میشناسم. رحمت. و این ممکن که سوال نه این یک خواهش پیشنهاد نه این میدونید من فقط قرض نپرسید التماس. من از همون برنامه باز شما رو بسیار میبینم و من یک چیز رو و در شما فهمیدم و دیده ایستادم که شما در همین ساحه خود بسیار هم رشد کرده ایستاده اید. با شما یک سوال. خب چه خیلی شما اگه این انرژی میگیرید؟ شما در خانه میستید میبخشی عموما اولا پدر مادر خانه برای من میهمان خانه. یک تا سوال از جانب دلنازا کریمова برای راوی برنامه همین صدای آشنا. خب یعنی اینقدر الهام اینقدر نیرو از کجا؟ بله. من فهمیدم برای چه این سوال رو پیش با اون خاطر که یک پیاله چای رو نوشم. خب البته شوخی میکنیم. بیاد شما
чой мана қандҳоро бемалол иштиёҷ то ман ним соат ба саволи шумо ҷавоб медиҳам. барои чи имрӯз ман табан бениҳоят дар сатҳи аъло аст. барои чи ман ин қадар даст зада истодам ба ҳазлу шӯхӣ ба он хотире ки ман то ҷое медонам Дилноза Карима як инсоне ҳастанд ки ҳамеша шӯхиро дӯст медоранд ва ҳамеша бешӯхӣ наметавонанд. бале бале ба он хотире агар масалан инҷо мо даъват мекардем ягон сарояндаи ҷиддӣ дорем ягон нафар ки ҳастанд гӯем ваё устод Носир Раҳимов мисол дар меҳмони мо устод Носирҷон Раҳимов мешуданд. Устод майлаш хуш омадед устод хуш омадед. Фақат ҳамин сухан дигар барои он нафар омадед ме унҷиё чӣ гуна гуфтам. як рӯз бо устод ҳамсӯҳбат шуда будем дар як консерт. баъд гуфтанд ки Дилнозаҷон ман ҳамин якта барноматонро аз телевизиони синамои Душанбе тамошо кардам гуфтанд. бале ва гуфтам ки ҳамин гапа занад Дилноза занад деҳа гуфтам мегӯн ман бошам агар аз ман ҳамин қадр савол медоданд мегӯд саволатиён мегуфтаму ҷавобаша тиядам тӯпатӯр хел асоб як суҳбати аҷоиб шудаги буд мо байни устод. бикшой дидаро ба тамошои субҳи нав олам пур аст аз дами зебои субҳи нав. бикшой дидаро ба тамошои субҳи нав олам пур аст аз дами зебои субҳи нав. ин субҳ субҳи туст ин рӯз рӯзи туст ҳар су раҳи умеди муборак фурӯзи туст. ин субҳ субҳи ту ин рӯз рӯзи туст ҳар су раҳи умеди муборак фурӯзи туст. ҳар лаҳзаро азиз бидон эй азизи дил ин умрро азиз бихон эй азизи дил. ҳар лаҳзаро азиз бидон эй азизи дил ин умрро азиз бихон эй азизи дил. бархез эй азиз бархез бархез эй азиз. бисёр суруди мотиватсионӣ аст. бале ташаккур асли зиндагиро аз ана ҳамин таронаи Дилноза Каримова дарк кардан мумкин аст. агарчи мушкилӣ пешорӯи мо меояд вале мо маҷбур ҳастем ва бояд ки бархезем ҳаракат кунем ба пеш. зеро дар пеш моро интизор аст рӯзҳои беҳтарин дӯстои беҳтарин лаҳзаҳои беҳтарин ва инсонҳои беҳтарин. албатта аз ин хотирам биёед дӯстони азизу арҷманд ҳама каса ба пеш ҳаракат мекунем. бигзор муваффақият ҳамеша ҳамроҳамон бошад. хуб мо боз ҳам қабул мекунем занги навбатиро. алло ассалому алайкум. ассалому алайкум. саволам ки заводу нақшшонанда ғолибҷон Юсупов ёки Искандар Қаламбаров ки дуэт шуда хондан меясн ва ҳамчунин як суруди падар рафта бар суруд дора ё не? Дилноза Каримова ба саҳнаи ҳунар баргашт ва мо аллакай бо нақшаҳои зиёд омадем. иншоалло ҳамин консерти вай ёдҳо гузарад. оянда дар нақша албатта ҳамкорӣ бо тамоми ҳамкасбонамон дорем ва то ҳамин рӯза буд мешавад иншоалло. секин секин рӯҳияи ман ҳам ба ҳамин пештара мумкин ки баргардаду ман ҳамеша мухлисонамро рӯҳшона баланд кунам. шунавандагони азиз, ба саҳми шумо расонидане ҳастем ки барои боз омадани рӯҳияи қаблии Дилноза Каримова ин вобастагӣ дорад аз мухлисон, аз атрофиёни Дилноза Каримова, аз ононе ки Дилноза Каримоваро мешиносанд, аз он нафароне ки ба худ мегӯянд ки ман дӯсти Дилноза Каримова ҳастам. пас
биёед дӯстони азизу арҷуманд, агар мову шумо дар атрофи Дилноза Каримова бошем, агар мову шумо мухлиси Дилноза Каримова бошем, пас содиқ бошем. Рӯя ки не, балки сидқан, балки самимӣ. Шунавандагони азизу арҷуманд, ин барномаи Садои Ошно буд. Дар меҳмонии мо Дилноза Каримова буданд. Ман бор дигар шуморо расман хушомадед мегӯям. Бениҳоят фароҳманд гардем ва ман бешубҳа гуфта метавонам ки айнан анамин рӯз ва айнан анамин соатҳоро мухлисони шумо то дер фаромӯш нахоҳанд кард. Ман умеди нек дорам. ташаккури зиёд. ман ҳам аз ҷониби худ ҳамеша ҳаракат мекунам ки сурудҳои нав ба нав эҷод кунам ва барои мухлисони азизам сурудҳои нав тӯҳфа кунам ҳамеша. бигзор инҷо ман чизеро дида истодам, вале аз он рӯ афтода ҳастам. ашки шуморо мебинам. ба он хотире ки анамин ашк тамоман шуморо тарк созад ва ба дуриҳои дур аз шумо сафар кунад, мехостам бо як таронаи шӯх ҷанг барномаи имрӯзаро ба поён расонем. бигзор зиндагии боқимондаи мо ҳамеша бо хурсандӣ, бо хушнудӣ, бо якдигар фаҳмиву бо якдигар дӯстдорӣ бошад. албатта манам орзуи ҳаминро мекунам. агарчи сахт душвор аст фалакро дард бисёр аст, ба дилҳо ғусаҳо бор аст ва андӯҳи шаби тор аст. азизонро маранҷоне, азизонро маранҷоне, азизонро маранҷоне, азизонро маранҷоне. аслан як фикри аҷоиб аст. шумо ба тӯю маърако бенавозанда мешавад? умуман навозандаҳо бисёр профессионал ҳастанд. ман вақте дар ягон маҳфил, ягон чорабинӣ ё ки тӯи суруд хонам, агар ҳамеша зинда мехонам, чунки вақте ки ман зинда мехонам, ман аз дил мехонам ва вақте ки аз дили ман мебарояд, ба дили мардум меравад. ман ҳамин умуман дӯст медорам зинда хонданро ва маҳз барои ҳамин консерти мо консерти зинда мешавад. дар он ҷо вақте ки дар консерти зинда мешинед ва ҳаловати дигар хел мебаред ва тамоми баданатон гӯш мекунад. бор дигар барои ташрифатон ташаккури бепоён мегӯям. умедвор ҳастам ки аз ин пас ташрифи шумо бештар мегардад. барои шумо қуллаҳои баландтарини санъатро хонастем, чун мегӯянд санъат сарҳад надорад. парвозҳои шумо ҳамеша дар нуқтаҳои баландтарини санъат бошад. солими шуморо ҳеҷ гоҳ тарк насозад ва илова бар ин бигзор анаҳми ҳазлу шӯхӣ бо шумо хешу табор бошад. албатта маҳмудхон, манам аз тарафи худ ба шумо ташаккури зиёд мегӯям ки маро ба ҳамин барномаи худ Садои Ошно ҳамчун ошнои мо даъват кардед. албатта ба Эҳсонҷон ташаккури зиёд, ба ин бародаре ки Дилшодҷон ки ба навор гирифта истоданд, Фарҳодҷон барои рубоб навозамон ва албатта ташаккури махсус барои Парвизҷон, бале роҳбари радиои шаҳри ман, бисёр ба ман кӯмак кардан, дастгирӣ кардан. умедворам ҳастам ки мо ҳамроҳи Дилноза Каримова тавонистем заррае бошад ҳам таби шуморо хуш гардонем ва албатта ана ҳамин иқноо моро тарк нахоҳад сохт. ҳафтаи оянда боз ҳам пешниҳоди шумо мегардонем бо меҳмонони навбатӣ. бор дигар хуш омадед. худо нигаҳбонатон.